Ikipe ya Reg Women Basketball Club yatsinze East Africa University Rwanda amanota 108 mu gihe Kenya Post Authority Women Basketball Club yatsinze Kepler Women Basketball Club amanota 88 mu mikino itangira irushanwa ryo kwibuka ku nshuro 31 abakinnyi abatoza n'abakunzi ba basketball bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bagabo UGB yatsinze Patriot Basketball Club amanota 68 Irushanwa ryo kwibuka mu muryango mugore basketball bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ryatangiye gukinwa kuri wa gatatu tariki ya 23 Mata 2025 riri kubera muri Petit Stade no muri NPC. Imikino yabimburiye indi niyo mu bakobwa aho Reg Women Basketball Club yatsinze East Africa University Rwanda amanota 108 Faustine Mwizerwa ni watsinze amanota menshi 19 atanga imipira 10 yavuyemo andi. Muri mukino Kenya Post Authority Women Basketball Club yatsinze Kepler Women Basketball Club amanota 88 no mukino wihariwe cyane n'ikipe yo muri Kenya ndetse abakinnyi bayo Arima Dumbia yatsinze amanota 26. Mu cyiciro cy'abagabo UGB yatsinze Patriot Basketball Club amanota 67 Kayondo Eric wa UGB yatsinze amanota 19 akora rebounds 3 na block 1. Undi mukino wagombaga guhuza Reg Basketball Club na KPA wasubitswe mu rwa kuwa 4 tariki 24 Mata 2025 isaa 6. Irushanwa ryo kwibuka mu muryango mugore wa basketball bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 rizakinwa kuwa 23 kugeza kwa 27 Mata 2025. Gitwa n'amakipe atandukanye yo mu Rwanda nayo mu karere mu bihugu bya Kenya, Uganda na Tanzania ni APR Basketball Club, Reg Basketball Club, Patriot Basketball Club na UGB mu cyiciro cy'abagabo na Kepler Women Basketball Club, Reg Women Basketball Club, APR Women Basketball Club na East African University Rwanda mu cyiciro cy'abagore. Mu mwaka wa 2024 irushanwa ryo kwibuka abo mu muryango mugari wa basketball bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ryegukanwe n'amakipe ya APR mu bagabo n'abagore. Kuri micro Zingiro TV ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR irini ishyiga ry'imikino. Asante.